Zimwe muri operasiyo zikomeye za gisirikare zitazibagirana mu mateka y'isi izagiye zikanyuzaho zasize amateka ki. Ibintu byinshi byabashije guhinduka ku isi nyuma y'ibikorwa bya gisirikare byagiye bikorwa mu ibanga rikomeye. Abari bikomerezwa abashyirwa hasi ndetse imbohe zisubizwa ubwigenge bwazo, byose bigendeye ku bwenge buhambaye. N'ubwenge bwakoreshejwe bwuzuzanya n'ibikoresho bya gisirikare byihariye bikomeye. Tugiye kugaruka kuri bimwe mu bikorwa bya gisirikare cyangwa se operasiyo zasize amateka akomeye n'impinduka nyinshi haba muri Afurika no mu yindi migabane y'isi. Nitwa na Cretin Hirushwa, ni ku Ibendera TV, ikaze kuri mwese. Operasiyo yitwa Trojan Horse, iyi ni imwe muri operasiyo za gisirikare zikomeye zabayeho mu mateka y'isi, zakoranywe ubwenge n'ubuhanga bukomeye ndetse n'amayeri utasanga ahandi. Nk'uko inyito yayo ibyivugira, yakozwe hifashishijwe ifarashi nini cyane yabajwe mu giti. Abasirikare b'Abagereki bashakishije uko bajya gusenya urugo rw'umwami Primani wa Troyire, niko kumujyajya ngo bamwoherereje impano ikoze mu ishusho y'ifarashi nini cyane, nyamara yuzuyemo abakomando kabuhariwe 30 b'Abagereki binjira umujyi bacyo. Ubwo kandi hari mu kinyejana cya 12 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo, hatagira nugira ngo ni vuba ahangaha. Muri iryo joro b'abakomando basohotse bucece muri icya kibumbano, baromboka bakingura imiryango y'inzugi z'imitamenwa z'inkike zari zigose umujyi wa Troa. Ubundi abasirikare bene wabo b'Abagereki bari barekereje hanze aho so kwirohamo, bivayo basenya akandi batwika ikintu cyose cyari muri uwo mujyi. Iyi operasiyo bamwe bavuga ko isa n'idashoboka, abandi bakavuga ko yakoranywe ubwenge kabuhariwe. Igitero kuri Ben Emaire cyakozwe n'Abadage ku Bubiligi. Iyo nayo ni operasiyo ikomeye, imwe muri operasiyo zubatse izina mu kinyejana cya 20, cyane ko ari nayo yabaye iya mbere ikozwe mu buryo bwari bugezweho, yatumye igisirikare cyo mu isi ya none gitangira gutekereza no kubaka imitwe yihariye y'abakomando. Abasirikare b'Abadage bo mu itsinda rimanukira mu mitaka bigabije inkambi y'abasirikare b'Ababiligi yari iherereye mu mpinga z'imisozi ya Ben Emaire, ahari inzira yoroshye yo gutera Ubufaransa mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Bari biganjemo abahanga mu by'ubwubatsi no gusenya ibintu bikomeye, bose hamwe 80, bayobowe na Kapiteni SA Kochi. Bashoboye gusenya igikuta cyari cyarubatswe n'Ababiligi mu rwego rwo kubuza Abadage kwigabiza Ubufaransa. Mu gahe gato aba baparakomando bigabije icyo kigo cya Ababiligi ku wa 10 Gicurasi mu mwaka w'1940, basenya intwaro zose zabo, mu gihe abandi basirikare b'Abadage bari bahasesekaye kubatera ingabo mu bitugu. Kugeza na n'ubu abasirikare b'Abadage bagize uruhare muri iki gitero bambitswe imidari y'ubutwari kubera ubuhanga no ubushobozi berekanye muri iyo operasiyo. Igitero ku kibuga cy'indege cya Entebbe muri Uganda. Iki ni igitero cyakozwe n'umwe mu mitwe y'abakomando kabuhariwe witwa Seyalet Maktari wo mu ngabo za Isiraheli, wakunze kuvugwaho kugaba ibitero bikaze hanze y'igihugu cyabo. Ku ya 27 Kanama mu mwaka w'1976 nibwo ibyihebe byo mu mutwe wa PFLP
waharaniraga kubohoza Palestine byigaruriye indege ya kampani ya Air France yari ivuye Tel Aviv igana i Paris ariko igomba kunyura antene mu Bugereki. Mu bagenzi binjiriye iyi antene harimo ibyihebe bine, bibiri byo mu mutwe witaga wa rubanda uharanira kubohora Palestine ariko warwaniraga hanze y'igihugu ukayoborwa na Wadi Hadadi. Ibindi bibiri byari Abadage Winfried Bose na Brigitte Kuhimani. Aba bakaba ari abo mu mutwe w'iterabwoba witwa German Revolutionary Cells. Abo bayoboye iyo ndege yerekeza i Benghazi muri Libya, bahamara amasaha 7 bongeramo amavuta. Icyo gihe abayobeje indege barekuye umunya-Israeli wavukiye mu Bwongereza Patricia Martel, batekerezaga ko ashobora kugira ibibazo bitewe no gutwita. Basabye miliyoni 5 z'amadolari kugira ngo barekure indege, ndetse bongeraho ko Israel igomba kurekura imfungwa 53 z'abanyapalestine zirimo n'ingabo 40 ingenzi zabo n'abandi 13 bo mu bindi bihugu. Gusa impande zombi zananiwe kumvikana. Israel yifashishije abakomando 100 bari bayobowe na Lieutenant Colonel Jonathan Netanyahu, umurumuna wa Minisitiri w'Intebe uriho kuri ubu muri Israel. Indege yavuye Benghazi nka saa 9:15 z'umugoroba kuwa 28 Kanama, nyuma y'amasaha arenga 24 ihagurutse i Tel Aviv igera ku kibuga cya Entebbe muri Uganda. Ingabo za Israeli zageze ku kibuga cya Entebbe kuwa 3 Nyakanga saa 5 z'ijoro zitwaje imodoka y'umukara ya Mercedes yasaga neza niyatwaraga Idi Amin n'izindi za Range Rovers zakundaga kumuherekeza zibasha guca ku burinzi. Igitero cyose cyamaze iminota 53, kubohora abantu bitwara iminota 30 gusa. Ibyihebe byose byarishwe, ndetse n'abasirikare ba Uganda bari hagati ya 33 na 45 baricwa. Abari bafashwe bugwate bagera ku 102 basubijwe muri Israeli banyuze i Nairobi muri Kenya. Mu mirwano itaramaze igihe kinini, abakomando 5 ba Israeli barakomeretse, ndetse uwari bayoboye Jonathan Netanyahu ahasiga ubuzima. Na n'ubu iyi operasiyo iri muzigwa cyane mu mashuri ya gisirikare ku isi yose. Operasiyo Neptune Spear yaguyemo Osama bin Laden. Iki gitero cyahitanye Osama bin Laden kuwa mbere Gicurasi mu mwaka 2011, kiri mu bidateze kwibagirana mu mateka y'isi. Ni igitero cyakoreshejwe ibikoresho n'abakomando bo mu itsinda ryo mu ngabo za Amerika zizwi nka Navy Seals. Uko bari muri kajugujugu zabo zo mu bwoko bwa Black Hawk, bafite amakuru y'iperereza ahagije ku mujyi wa Abbottabad uherereye ku birometero bisaga 500 uturutse ku mupaka wa Pakistani ya Afghanistani. Aba basirikare baturutsemo babashije kwinjira mu rugo rwa Osama bin Laden, baramuhitana, kandi bose basoza iki gikorwa nta n'umwe ukomeretse. Operasiyo Nimrod kuri ambasade ya Iran i Londres ni operasiyo ya gisirikare yakozwe na amatsinda 2 yo mu ngabo zidasanzwe zirwanira mu kirere z'Ubwongereza zizwi nka The British Special Air Service. Iyi operasiyo ifite umwihariko kuko mu gihe yakorwaga yatambukaga imbona nkubone kuri za televiziyo n'amaradiyo akomeye yo ku isi yose. Ni mu gihe ibyihebe bigera kuri 6 byari bimaze gufata bugwate abantu bagera kuri 26 muri ambasade ya Iran mu Bwongereza, aho babamaranye iminsi 6 yose uhereye kuwa 31 Mata kugeza kuwa 5 Gicurasi mu mwaka 1980.
aho ibiganiro guverinoma y'Ubwongereza yagiranaga n'ibi byihebe binaniraniye ndetse ibyihebe bigatangira kwica imbohe. Abakomando kabuhariwe 30 bamanukiye mu bisenge bya ambasade ya Irani barwana bikomeye n'ibyihebe imbere ya za kamera zitandukanye. Ibyo byihebe byarishwe harokokamo umwe gusa, nawe yaje gufatwa nyuma ahabwa igihano cy'imyaka 27 y'igifungo. Ni operasiyo yamaze iminota 17 gusa yose, ariko yari iy'amaraso masa. Operasiyo Moscow Theater Rescue ingabo z'Uburusiya zakoreshejemo imiti isinziriza. Ni nyuma y'icyumweru ibyihebe 40 by'abacecinya byagize imbohe abantu basaga 800 muri imwe mu nzu z'imyidagaduro mu mujyi wa Moscow hari mu Kwakira mu mwaka w'2002. Itsinda Spenzinazi ryo mu itsinda Alpha ry'abakomando kabuhariwe bo mu ngabo z'Uburusiya bafite intwaro zikomeye babashije kwinjira mu nzu ibyo byihebe byari byigaruriye babirasa nta n'umwe ubacitse. Mbere yaho ariko ingabo z'Uburusiya zabanje kubaminjagiramo imiti itera ibitotsi, yaba ibyihebe cyangwa imbohe bose barasinzira, nuko urugamba ruba rutangiye gutyo. Iyi niyo operasiyo yakozwe hifashishijwe ubwoko bw'imiti itarabashije kumenyekana kugeza na n'ubu. Operasiyo Kitona yakozwe n'ingabo z'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ni imwe muri operasiyo yabayeho mu kinyejana cya 20 igasiga amateka akomeye ku buryo inakoreshwa muri amwe mu mashuri makuru ya gisirikare ku isi yose. Hari ku itariki ya 4 Kanama mu mwaka w'1998 ubwo itsinda ry'abasirikare b'u Rwanda ahanini bari biganjemo abo muri batayo ya 19 bari bayobowe na General James Kabarebe bashoboye kwigarurira ikibuga cy'indege cya Kitona. Ikibuga ndetse n'ikigo cya gisirikare cya Kitona biherereye mu birometero 1500 uvuye Goma no ku birometero 320 uvuye mu mujyi wa Kinshasa. Ubwo aba basirikare bari bahagurutse ku kibuga cy'indege cya Goma hamwe n'intwaro zabo, bashoboye gusohoka mu ndege barwana bafata icyo kibuga cya Kitona, banigarurira uduce tutari duke twa Kongo ndetse habura gato ngo bafate umurwa mukuru Kinshasa. Operasiyo Kitona nubwo iri mu zigarukwaho by'umwihariko, bivugwa ko iri mu zashoboye kwerekana ubuhanga buhambaye bwo kurwana ku rwego rwo hejuru kw'ingabo z'u Rwanda. Ni igikorwa cyagezwemo uruhare n'abasirikare bakaba 500, ariko bagaragaje ukunyaruka no kwigarurira ibice bitari bike bya Kongo birimo nk'inganda za peteroli za Rwanda, urugomero rw'amashanyarazi rwa Matadi ndetse n'ikibuga cy'indege cya Njiri mu gihe gito. Ngizi rero operasiyo twari twabateguriye ku Ibendera TV. Ni operasiyo zigaruka mu mateka y'abantu zabiciye bigacika, zakozwe mu isi nzima. Wicaye mu ishuri cyangwa se uri mu ruganiriro uri gutera urupara n'abandi basore bagenzi bawe cyangwa se abandi bajama nk'uko bamwe mu byita, ushobora kuzajya ukumva zimwe muri iyo operasiyo iciye mu matwi yawe yigendera, ivuzwe n'umwe mubo muri kumwe. Uzumve neza cyangwa se uzibwire neza ko byanze bikunze uyu nguyu ashobora kuba afite agatekerezo, yarumvisha Ibendera TV tuvuga izi operasiyo cyangwa se yarazize mu mashuri, kuko twagiye tuvuga ko zimwe muri izi operasiyo zigwaho muri bimwe mu bigo bya amashuri ahanini ajyanye n'ibya gisirikare. Ni operasiyo rero zitazibagirana mu mateka y'isi. Reka mbashimire cyane, mbizeza ko ibiganiro n'inkuru ku Ibendera TV nakagaruka.
uyu munsi dusoreje iki cyegeranyo cyagarukaga kuri operasiyo zitazibagirana mu mateka y'isi, aho indwanyi kabuhariwe zagiye zandika amateka, zimwe zikaburira ubuzima ariko byanze bikunze umugambi zaharaniraga ukagerwaho. Nitwa na Cretin Ntirushwa, ndabashimiye, mugire amahoro.